Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chair tu lalrem sangiral te Aizawl mission venga Mizoram State Transport a conductor pakhatin COVID-19 shia kai ti mu chwani wangin Aizawl ka pui veng then khata pon chua khapani Nizana Zoram Medical College Laboratory swab sample zanga som endik zinga panga in COVID-19 shian kai ti mu chwani a veime khiza som pakhat anita Health and Family Welfare Board Vice Chairman Dr. Z.R. Thiam Sangan, ZMC Automated RNA Extractor Tharmangin, Raylo Tea Chakzokin COVID-19 Rin Health Sample and Dictayani Turtua Soi. Kovel Puma COVID-19 Shipuika, Noi Somsari Pasari Chuanganum To. Aizawl mission venga Mizoram State Transport MST conductor pakhatin COVID-19 shia kai ti mu chuani wangin Aizawl ka pui veng then khata pon chua khapani Mission Veng Local Task Force on COVID-19 to Choina Soidanin, and Veng Chunga Cheng in Shia Kai Ti Nimin Khanem Hianiti and Shiad Vele, Dual Chunga Ve Masaber and Yavangin, LTF Chuan Mipuya Adarlo Nan Ma and Langala, Akosakna Inle Atenom in Naizong Zong and Karngala, Aizawl District Borsa Beronin Mission Veng Chunga Tule Matu, Ponchua Kaburani. Damlo le achung te veiwa na hi chui nga da ni a LLTF member duty chen khat po film khorthila mani in lama in khung tura tir hon ni nizan la khan mission veng chunga amale achung te ne na in nim na nia shiat mi somthum pali te chu an swab sample lak sakan ni a veng pon lam mi te po anom na venga LTF te malang na in swab sample lak sakan ni Mission Veng ba ka hian junior riat le ni soma khosika waga lowin an tirna Aizawl Hospital and Research Center apo in an tir damdoi leile damlo kan khap tlatani a conductor in an tir hun laia he damdoi na kal te chu chui zuya endik turin rom manakal puyani Aizawl Hospital damlo akal hian ngonga nei thui hle a damdoi na thok te ba ka hemini damdoi in akal in an tir le damlo kan tu te tlangin chui zuyani a Aizawl veng tam takan boyani Shia thechina ITI veng tlang nuam le khatla chuan pon chua khabur total lockdown khautakin an kalpuya salem venga chuan aktu gatan chun curfew ponani a veng sanga junior riat le ni soma Aizawl Hospital tlo tu te chu LTF ho tu te nenda in report turin van tlang aurin na mangin veng mi pui te shia tirani heti la hian voing khan MSD thok bus khaltu le pui tu zong te swab sample la kania transport department ho tu te ne tanga thudon danin bairabi tanga tangkhang lo ho te shwaya district sanga da tu zinga mi an conductor pakhatin shia kai ti shia da ni vele driver le conductor zong te chu Aizawl zone nom venga UPC convention center da kho man ni a health department rom man na angin an swab sample la khomin ZMC laboratory RT-PCR call and dictura ro manani voila swab sample laksak te hi driver le conductor somthum pakwani thu transport director chuan asoya heti lai hian shria kai ti mu chhuat thar conductor in pisalama alo dor tele atex man khaltu te po ending vectura ro manani MST bus khaltu le conductor paruk ve chuan film khurthila ama hian an swab sample lo endik tir to in COVID-19 shrian kai lo ti fin fi ani a hetiang ani lai hian an thopui pakhatina kai ti shedani ta ka hian a omna veng le akai hnoi ba ka MST bus khaltu le conductor omna veng te chu anral khel talom nia thudon ani Nizana Zoram Medical College Laboratory swab sample zanga som endik zinga panga chuan COVID-19 shian kai ti mu chuania shikai enkol mekiza som pakhat anom tani heti hian Mizoram COVID-19 shikai za som pani anom ta a pakhat enkol damani to a tuna enkol mek chu za som pakhatan ni Nizana shivei mu chhuati Aizawl district mi pathum le siha district mi pani anni a anwai hian mi pavek kumsom ni panga le kumsomli pathumin karan ni Nizana shivei mu chhuat thartei tu nai delhi tanga lo hovek an ni a in khong shan na hmuna omlai pathum mani che na ina in khong sang pakhat le jeremsia omek pakhatan ni anjinga pali te a hian COVID-19 ve te alang chuak thin engma lang chuak ala omlova pakhate ro chu alan chu awanga jeremsia enkol mekani heti hian shivei mu chhuat to zinga somnga paria chumi pa anni a abak somnga pali chu meichia anni tunden hmuna COVID-19 shikai enkol me kilung lai district mi somli pangan oma Aizawl district somni pasari omin Koloseb district som pakhatan oma Mizoram district dangzonga shipui kain omveka Nathel district chia an lahimani
Civil Hospital lunglaya COVID-19 shi endik theina khol trunat bunani nuwa hunre takman theilo chu tangkai taka man mekani Civil Hospital lunglaya COVID-19 na veilo enfiana khol trunat pani chu nimin pi atang khan man tanani a sample engamazat endik ani to thu Civil Hospital Medical Superintendent Dr. SR Murchamia na chuan asoya trunat manani lok thailo na chan lian ber lab technician na harsat na chulung lei HPC vice chairman puloma matau chong malang na in pani pek an ni thu soya tuna endik an nei china an la kai lo vek ri ti soyin shikai anom chuan anem he nan ZMC a thonani tho tur thu le chumi nuwa endik result puan ani chau tur thu soyani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani Health and Family Welfare Board Vice Chairman Dr. Zatharthiam Sanga chuan COVID-19 veilo endik na atan automated RNA extractor thar mangin reilo te a chakzoka sample endik the ani tur thu soi Nimin Tlai Khan Health Minister Dr. Althang Lianan Zoram Medical College ZMC Thok Zongzong te Pualin ZMC campus a zanre abuat sai saka Heta Minister Ayo Atel Dr. Zatharthiam Sanga chuan automated RNA extractor chu thataka thok thei turin uluk taka bun angaya electric eng omlawa man tur battery po thatak nei angaya wangte chathut the ani awanga film khur taka enchin mekani thute automated RNA extractor manrapoi motak region te du a lei thei ani lo ba ka ni khataman thei zat bituk ani awanga du anga la endik tam thei lo ani thu te asoya tuna khol man meka po thok tu te anmut man meu lo thu po soyin mi puile result ngak mek te po in lo do sham turin angena reilo te a chuan tamzo ka den thei thuai be se ni thule result laksa la en lo te po enzo thoi ni tur thu soyni ZMC hian RT-PCR mga sample endik na hi Celestia College of Veterinary Science man lai man ho mekani a Manipur atanga khol dang pakhat ho tur chu juninga khan helicopter mga phur thena ni to a juni som khan automated RNA extractor hi Kolkata tangin Aizawl phur then ani bok hei ba ka hian RT-PCR khol Taiwan University pek chu lo la thleng tura be se ani Shileng vang harsana to ta chomdol nana lai Autonomous District Council LADC CM Relief Fund for COVID-19 sumhangin bo fai semme kani LADC CM Relief Fund ling kho matang hian bo fai quintal sang khat lei fel ani to a heng ti LADC huam chung kho sanga semme kani a tho khana ta na LADC huam chung kho thlang lam tui thum na le bung tlang south bial khwa te sem to bo fai ip zali samli pariat chu CM puti zakungan LADC pisapui to da tangena vailiama heng bo fai ti kho somni pariat a cheng te sem na chu VLTF le YLA te kota da in tun lai hian chung ko khosak Aizawl te ne na sem chua mekani Khovel puma novel coronavirus ve nuai somsari pasari chuang omto in thi pui nuai li sing ni le sang sari anom to Johns Hopkins University taran danin US social na sadber na ram ni zui zelin shikai nuai somni se ruksang kan chathum som panga mu chu ani to a Brazilin dotin shivei nuai riat sing ni sariat zaria somanom to a Russia mi nuai nga sing khat sang kwa zali samnga pariat shikai nem ni anom to a India chu shilhor na ram pali na ani mekani thenom rama te po COVID-19 ve an pung chho mek zela shikai tamlama Bangladesh chuan China le pelin kai zinga hian minister le sarkar mi poimo tak te po an telani Religious Affairs Minister of State Sheikh Mohammed Abdullah Junizan Khan a chena ina lungpu chori na thi a coronavirus positive ani ti voin Khan office thok pakhatin na soi Health Minister Louis Awami League shoi te poimo ni bok Mohammed Nasim po COVID-19 na kai ti nem ngi ani nuwa nimin Khan lunglam thatlo na awangin dhaka thi a coronavirus wanga sipaidam doina enkol mek Bangladesh Health Services Division Secretary Abdul Manan po voin Khan a thi a Shri wanga enkol lai tho dhaka a BRB Hospital ICU enkol tu Dr. Sajid Hossain po ni zan Khan a thi ani Ani ba ka hian doctor engamazat in COVID-19 shipo hi an thi pui to a Bangladesh Doctors Foundation soidanin tun thlangin doctor somthum pakhat an thi to ani Chanchinthar ti top na tlang pui Aizawl mission venga Mizoram State Transport conductor pakhatin COVID-19 shia kai ti mu chu ani wangin Aizawl ka pui veng then khata pon chhuwa khapani Nizana Zoram Medical College Laboratory swab sample zanga som endik zinga panga in COVID-19 shian kai ti mu chu ani a vei mek iza som pakhat anita
Health and Family Welfare Board Vice Chairman Dr. Zr Thiam Sangan ZMC automated RNA extractor thar mangin reilo te a chakzokin COVID-19 rin health sample and dik theni tur thu soi khovel puma COVID-19 shipui kai noi somsari pasari chuang anom to chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani